Ja so dan bice scigi apicultur. Ja vien turn 10 pievels. Ma mince curca vez in schum, c'avei sentiment che per els bisaviels scongi da fiasta. I anzi c'è festiv curca la regegna via parta con una parti pievel per far in nov pievel. Els scolen sin in pumer a jau se lo speire ciapar els. Ja tinc cois blers apiculturs a mia val la razza carnica. La carnica è oriunda di sita les Alps. Ja per me vestia pli bugent la via razza indigena, e viel nir. Ma vanca metter namies carnicas, verbe focus apiculturs de la val, a sentia che viel nir a qua pocs amics. En se setz don. La carnica è pli clera, e la segi pli pagevla, feci mains schums a detti de pli mel ginismes collegs apiculturs. La grande parte schum con la regina veu chapeau. Quai vizi, per qualche quai violet, clama cels per gir che la regina segi qua. I schum ven per una noce cialer, a jau se metz in vaia vi pignia. Quai John Grisotti mes vagin apicultur. E la avant vengions entschiet a fare apicultur con la carnica. Wir sind jetzt sozusagen Imker nach Bauern, gell? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel die dunkle Biene halten, was denkst du denn? Das ist absolut deine Sache. Wir reden miteinander. Du hast deine Bienen, ich habe meine Bienen. Es gibt überhaupt keinen Grund, um da irgendwas wie das nicht zu akzeptieren. Aber das ist schon das Problem, oder? Ein Problem ist es nicht. Das ist einfach ein bisschen eine Herausforderung nachher. Aber darum ist wichtig, dass man zuerst miteinander redet und einen Plan macht, was wollen wir in unserem Tal, was sind die Imker für Ziel. Und dann geht das schon. I va, ma è bice simpel, perché tenere viels in nadament bice scoda tenere vaches ner ciores. Per quei animals ali carstiang la reproduzione sotto controllo. Tisa viels bic. Si ha pleres razzas de viels in val e prest non possibel da tenere giupres les razzas. Für das Bienenerfolg selber ist es nicht wirklich ein Problem. Es ist einfach, wenn ein Schwarm abgeht und eine junge, unbegattete Königin ausfliegt und die wird nachher begattet und eine Karnica-Königin wird von einer Landrassendrohne begattet, dann kann es sein, dass der vielleicht die Nachkommen von dem Volk nicht mehr so friedlich sind oder vielleicht Eigenschaften haben, die der Imker nicht so gerne hat. Insomma, ali avel nir ter blers bici mier num. El segi pli aggressiv. El feci de pli schums a pli poc mel. Ma el vegi ner mier, vevi era avantags. Es ist ja so, dass die Landrasse ist eigentlich unsere Originalbiene war. Die ist perfekt angepasst an unsere Landschaft. Die ist perfekt angepasst an unser Klima. Es hat sich sehr viel verändert. Die Landschaft hat sich verändert, das Klima hat sich verändert. Und darum passt heute eigentlich Carnica passt recht gut daher. I vil nir segi adato es kurz a dir viens ki deva vandons. Ma im Mund vegi sa mi do. Leute fliegen Bienen an Weihnachten schon. Im Januar tragen sie Pollen ein. Die fangen schon an zu wachsen. Und die Natur explodiert im April, Mai auf einen Klapp. Und nachher ist, wenn wir pechen, lange nichts mehr. Und wenn das Bienenvolk sich dann noch am entwickeln ist, dann verpasst das alles. Moi detti tutti anche apiculturs che tignen i vil nir. Anglarunga e la sola rassa lubida. Moi era grigiung detti anche i vil nir. Ja vi facciau con in de quei apiculturs in Gidigna. Ma avant sto anche vortar dis mes agens a vils. Els in huslis is mesa viels. A di schum di gi avant, el a passentò 24 ore e cialer, survenen nov de cea.
In Schum, in Nov Pievel de Carnica. Quai fus fac, a jau sa metz in vaia in Gidigna, alla cercia di Vielnir. Quain a Vieler trainter Ramosch öffna, spunde sulla jiva drizzador vers Südwest, Chaias de Tier Aua, in Paradies per a Viels. A quai e paia e Vielnir. A quai jaccian porger, e apicultur, el tigna biceviels gil, e segi piuttosto in accompagnare els tras le stagiuns. Questo lö qui è un lö che dà forza ed energia, e qua grazie ai viols. Sono pensionato, ma sono stato magister, e come magister sai, c'è tanto loro un po', ci sono loro mentalmente stangalo, la sera, e se in momento non qui erano a fare lavoro con i viols, semplicemente per avere svolare davanti a mano, per avere un po' di voint, con ci guardare e stufi in una certa relazione con queste bastine. E più lungo ci si fa, e più ci ha il rispetto di queste creature e da qua c'è la presta, questo è immenso, questo è immenso. E lei sesa viels bicen magazins sco jau ma bagn en in ceta cun kiste schweizers sco quai nom. I film dues far chi se viels in ruasivels a gestattens in les pagines. Sono un po' fan di questa mellifera. Fin già la viola, che ce lo guarda ora, in plaza, fin bene, con queste fascine sul cielo, ci sono ben strettine, e la viola è proprio stur. Questa è also una razza dret netta qua. E le losch si ses a viels nirs. A si detten forza un pet poc mel, ad el vomi per de blicami per mel. A schaia l'era viert per experiments. Un artista de Berlin a modelò la faccia da Jacen Porger o da cera da Viels. Mi pare che l'hai toccato figlio bene. Qua dicono che con familiari, e Svessere, non sa da dire qua c'è bene, ma io sono messo in avanti, guardando che ci dà per una sorpresa con questo qui. Credo ci siano più resistenze con altre razze per il nostro ambiente, qui è per il freddo, per sopravvivere l'inverno e contro le malattie. Credo, ma questa è la mia idea personale, ci siano più resistenze. E questo è in plagia. In Svezia ci stanno bene wieder le stable, ma qua faranno naturalmente i roters. Ci hanno questo, come dice, un Wabensitz. Fitch ferm. Abbiamo fin già fatto conoscenza con me qui. Il primo incontro, fanno fin già nu. Questa era la razza oriente del nostro territorio qui. E per cui credo che quella razza è adattata al più bene all'ambiente, che noi qui appunto, con essere più resistente contro il freddo e l'oceanato. E ci sono sabot un degli unici qui intorno, c'è la razza nera, mossa c'è quella forza col tempo e la diventa del tot. La mia prossima stazione è la Wien. In 2 anni se ci tornare a guardarci che se viels vegen faccia o da sia faccia, ma io devo doch hier a fare una visita agli agronom ed apicultur Padruat Frit.
a quai fecchiusa. E qui avete, questo era seracur che hanno fatto. Durante l'inverno è l'anno un po' più secco e ha dato una sfessa lunga qua. Qui sto loro per questo ci vanno a mettere anche in tocca. Ora qui sono con pollen, sviss. Quei pievel fa parte in experiment. I va per vurdar si se viel zaner viver senza agiti cristian. Els viven in un cep, in a forma de vieler via, raccoltare mel ben gref. Si pledetti un po' di mel, pis piedis. E questo tocchino qui, o forse un tocco qui, posso tagliare ora. E questo è tutta la raccolta qui. Ma non va per il mele, va per vere res. Il padrot Frit è agronom e la per scrutoia venir sconignotter in Svizzera. E l'han provato a motivare i apicultors da tenere a venir, ed l'han provato a motivare i ufficis da schurmaggieri a venir. Non è una isolazione nuova. Ed è un large, per 12-15 cm grosso, e i mezzi è verde, e l'ha fabbricato tables, e voi vedete, alla sopravvissuta è fantastico. Era qua un pamel. Vedete? E la sia vita per scrutare la genetica, in prim da grangs, a sua la pensione, la genetica di venir. Qui era una sciascinata da fare questo qui, Il grand plan era da stafire in zona da Schurmec per venir in Val Müstair. Jetzt ha fatto naufragi, ma tuttavia vedi el se via sensibilizzare per mantenere a venir, ad ellen vida me a Cergio Lavin per racquintare. Ed è successo da una vancina di sottrazze, unterarten da dir dell'Apis mellifera, e al nord delle Alpi, dalle Pirenee fino all'Ural, qua era tutta la regione era questo avionair che si aveva stabilito. E le modune qui in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, in Irlanda, in Inghilterra, in Francia, le siamo tutte qui, ma in piccole popolazioni, perché le snuste già da avioni che sono importati da altri paesi. E per tutte queste piccole popolazioni, ma quelle sono adattate a loro condizioni. In Olanda non hanno le stesse condizioni che qui in Giardina. E noi abbiamo un avione che è adattato alle nostre condizioni qui. E a me si spara che qua fosse da mantenere. Anche la genetica delle sorti locali è per parte di questi meccanismi di difesa che altri non hanno, per cui è importantissimo da mantenere questa biodiversità. Noi abbiamo una responsabilità da tenere qua. E non ce l'è davanti, pure se finì. Su let, also schau les mantenere in via nair, va qua nyaga, das scovir in tira valne, scoi qua. Qua è successo. Scusa tu dici, se tu hai una chance e è tutto bene, abbiamo importanza là. E tu vai là e vuoi andare in via nair e creare da fare una buona roba. E non aiuta noi. Le reines vergines da là svolen, e vengono copulate da carne che ci sono, per esempio, là dintorno, e da voi ibridi. E qua non aiuta noi. E qua è difficile da tenere le razze separate, e per cui vuole tu risguardare una sorta di bios, con quella sorta di bios, separare qua, e loro vedono tutti la pace. Ma qua con la pace è un po' una cosa. Io sono intanto in avanti in Val Müstair. Precis là, no che padrot Frit leva sciafire in zona di Schurmec pis a Viels Nirs. Io fece una visita ai avieler da dus con combattanti per Vielnir. Oggi nel qua per 3 regines. Poi haben wir la Pipe, oder? Also vielleicht. Ja, qui non dove vielleicht. Ah, Das kann bene. Anciet vevi bagn con la zona di Schurmec. Qua ves montò che tutti i apicultors vesen stvieta nir e a Vielnir. Nu wenn decis, wo jo, tutti gli apicoltori, per trovare un, per tenere la voce, ma tutti scesi erano pronti da mantenere la vnais. Ma quasi 2 o 3 anni allora hanno cominciato a fare tutto in Pacciacilea. E noi l'anno passato formavamo una gruppo stesso, più piccola, noi siamo ben 6, che non proviamo da coltivare una volta la vnais.
Ma quai vugirles carnicas de ces apiculturs en val, ad is aviels ners dels sa maschidena digna puspè. Propi bunga e la situazione per nin. Per mantenere sopra la razza, dati no toter che tre novas regines. Quai fan els ots. No, vi vai nostra roba e Ces viven loro roba. Also, Ja dat una pezza, ma allora un dia ni dit os in non giun sen stare as a ferer wo fats co co vu crea ot in questa gruppa freunde li stessa mod mantenere la night. Ma es Ces non è neanche un tira reines. Per quai quesa non net, quesa un hybrid. Questa clair. Het is fortuna forte della vecchia. Quella è segnata al... ja, blauw. Ah, blauw? Ah, hai. Maar toen moest er doorheen al plaaster daar allora. Kas. Nu zit er levetjes squia. Dit is leuk. ja. Quella va intorno. Con tu. Squia, hele. Questa è la reina. I va tot aschi spert che rivs gius su einter. Quella regina vien a navosti pievel, o di sovs che la mes stati las novas regines. Quella metagnosa da lavart. Sì. Cosa parene nu commente da far. Vetteska? Sì. De per tot is ein te vince. Ja. E questo per l'anno d'ora per mettere qui. Paia per quai chis pievel sa maschiden ston els regularmensch mit aro regines, a per quai trer artificialmensch regines giufnes, in a procedura complicata. Also qui non sono più loro. Is het eerst als mincha un terz land des pövels ci sa, se stesse me d'ora reines. E loro revini no de tenir tanti in avanti net. Ur dar chi aint ovets ad allura preparare una cella de regina artificiala. Ma quella proprio mi tutto si vince le stesse di. Ja, men het totala lunders dilla, den är så nänt, är det? Är det qui ein tunte, tjutte ne? Tutto sono tutto da questo va. Ja. Così è un buoi. Wie weet het wat een peimpel bij? De wien. Ad asciaia vicinoris ovets. Allura vien la cella de regina artificiala surdata ai pievel. Meinten schon da nie, so zu. Isa viels ciren elles ad an duas jandes cresce ordiov in a regina. Bler lavuri, pisa viels mo pis apiculturs. Maar jou, jouw wieg per sempre juist. Weet je, ja, nou was er quel probleem, jou weet dus in, je zijn 70 ans, jou les soldaar, jou church aan 2-3 ans, een successor, per is er tot. I esco a digna, quintin animals. I fan plaisir, ma i fan erquitos. Ja, jedenfalls habe ich ein paar schon gefunden und wollte das nochmal abgleichen. Ne? Und ich mache immer so ein Porträt. Also Löwenzahn gibt es ja überall auf der Welt. Und gucke nach dem Pollen und ein paar Sachen, die mir auffallen, die ich interessant finde. Ne? Oder dann komme ich immer auf so Umwege, dann zum Beispiel, dass die Aerodynamik von diesen Fallschirmen so verrückt ist, dann verliere ich mich im Internet. Ja, oder der Klee, da gibt es ja 5 Arten von Klee bei euch. Es gibt Pflanzen, in die Carnica nicht reinkommt und die Mellifera schon. Ich muss es nochmal nachlesen. Ja, also ich schicke dir mal, was ich habe darüber. Das würde mich noch interessieren. A me interessescha c'è chi se viels an fac cui c'è de cera da Jacen Porger che l'artista de Berlin a fac. Ich finde es einfach interessant, dass man etwas bewahrt, was am Verschwinden ist. Und ich finde, hier in der Gegend ist so vieles am Verschwinden. Also wenn ich sehe,
die rätoromanische Sprache und die viele Pflanzen werden sich verändern, einfach auch durch Düngung und durch ja, Neophyten und so weiter. Also ich bin jetzt nicht super streng, aber ich beobachte das eher und denke, es ist eine gute Sache, dass man sich darum kümmert und schaut, wie sich das Ökosystem verändert und ob man was tun kann, um Dinge zu erhalten. Oh! Ah, hier ist das toll. Schau mal. Wow. Doch ein Foto muss ich jetzt auch noch schnell machen. Das ist wirklich schön. Nein, das gefällt mir auch wunderbar. Aber darf ich das behalten? Das darfst du behalten. Ah, vielen Dank. Ich setze die immer so ein bisschen hinter Glas und lasse mir so ein Kästchen bauen mit Glas vorne. Dann stauben die nicht ein. Also ich finde auch, dass die Bienen, wenn man mit ihnen arbeitet, auch den Menschen sehr stark verändern. Und das ist etwas, wofür man auch andere Menschen begeistern kann durch solche Arbeiten. Dass es einfach mehr ins Bewusstsein rückt, dass man sich damit befasst, dass man darüber liest und dann noch mehr Menschen vielleicht anfangen zu imkern. Finde ich schön. Ich finde, die Biene hat immer so etwas von Transzendenz. Die hat immer etwas von unserer Welt und der jenseitigen oder so. Das gibt es in allen Kulturen. An Val Müstair in les Regines di Duri Prevosten tant nascides, ma con quai e ambice fac. Elles vignan presta scularor per copular, a per chi vignan ninas carnicas vitier e nis apicultur se messen zemmel, ad ambiege qua senzom in Alp in a stazione da fructificazione. A scilien steventis pievels da carnica già in la val, sco possibel. Oz ven Duri Prevost a compagnia di notre apicultur, da Lucian Ruinaccia, che cira is pievels ad avieler quasi d'Alp. Cinci regines vincina en un pievelet en un acna chista porta nel sai. A avieler se qua viven cinci pievels di avielnir, ad avaletta in perenia is maschels. Quels scolen der Platz der Kopulazion ca me els les regines en conoscen a specen sin elles. Da quelles regines der razza jobra trova Lucian Ruinaccia. Ma hanno un problema, hanno forse una distanza dall'area della prossima settimana del Tirol del Sud, forse 400 metri. E una terra fadia da tenere mezzo a venire, una combatte di una volta molto bler raines, perché non questa venire. Ma loro sono i ibridi, vedono non prosco che si crea. Io saprei non mettere quelle scheistes. Ja. Quelle smettane là da un vart. Confirmasti qua. Ja. Che tipo di scelle soas. Ja, film de Surengiau. A vez cois tu sumens fan tut per lur animalets. Ma io non potessi mettersela. Hai? Las regines, elles in i or, i pli custevel per mantenere a vielnir. Da elles dependen is apiculturs. O las regines is apiculturs. Ma ela è al bab delle raines. A ja les tercer, a si gis coi data quels co els dus, ve bice tema pia vielnir. Ma cun udir quan fragil che tutti, cun vesir ce e fort chi drova per mantenere el, se vessin er survenir dubis. Perché surviver li a vielnir me, a si gis coi dat apiculturs che vutan quaer, che in prons, scoise viels fan avandai, da luvrar an zemmel